Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Haga jinglap election jong seng Congress haga shnong mar bisu na bentau kertong MDC jong ni seng ubani khon na mau plang ding yei constituency uba George Season working president juga Congress uba pinsngan NCM ulong wakalong ke badan kamha banji di MDC ki betebin bagi besyampang haga rukom trekam namar baka district council kedai bekeran syaphang ke kur kajat ke kendo ke syiap bat kayit ke hima omkum ke assembly ke bekeran ki kampen roy ubak pencingan lepen kenmau ya kejunya kunjong haka por bulong CM ya kamat ke bakta ya kabor bagi ikhtiar jegirang bak shnong ya keba ula jam nang tau lepen kenmau ya kejingwan jong kaan ke bamsyap bat kam armaloy kata uju ubri kumu MLA bat MDC habakrannya kani ula ong bu ngolek ran banyak thu ya ke kerteng jong gibri ki beresain don ki baong ba banjit nong mi khmat sha parliament sha Meghalaya Legislative Assembly sha District Council hapla ya husiar bha banjit nong mi khmat sha District Council katao golong ha District Council nyakran ya ka kur ka judge nyakran ya ka shnong ka thau nyakran ya ka right ka snat ka iet ka hima ladangi bakla hang ni kan diat tiak la ngam assembly te yashna paipum yashna hospital yashna college nilai ka makan rang ka building lo nilai tian rei hang ni temlo idon hang ni isterdar jongka marbistu ilaka ngakan mau ausnem shua ka kandai spa prabuar kathi ka sai sopen kiong be ka ilaka sai sopen but ma ban ai kot khendeu manu ru like sang ka ilaka sai sopen but ka district council leng bagi pata house nam ka kandai spa prabuar Giwan kini ki officer IAS ibom tip ha ya ka dustur jongi yo sakim minister ki bom sutu nganom jar kerteng mano balong minister atau por la bende fresh nong sa kepen setir bom tip ong officer babaro ki jaga ki bahap ha ka British territories kidai jaga sorkar lapen songnya ya ga sai sopen bagada ya na ki British territories hangta pensisya bagada jaga sorkar kan bagi arbusan hima i 25 khasi state de kidai jaga ki khon ki hajar dengan shifting bah bagi hangi ki babun bagi British leadership kasinai jongi jati ka laj bengkot kiwei tengah ia ada don ki officer ki bapenon gamba klaya itu I komen kan ta hai opon ternyata ngas go bang ba imat don kam hi ki nong mi khmat jibon nomlong nyang ko ngu than tang haki kan ba ong ki officer tingi su komen sibon baka ilaka marbisu hadu menta ni dang don aga territorial power dau serdar jongka ilaka nia hapan ya husiar yo long ku balong ka sai sopen menta bapli ki khon ki hajar kimla su bansna wat tang ka ying haplau la jong namar ong kata ka opinion jong we officer baka sai sopen namar baka de British territories kadi banong ka kendo sorkar mental asyong bachim no opi siteng ai no ini siteng tang da kaji su jingmot kan rehana kan ngrim te di kendo sorkar kamu mut ni kinong mi kaman ni haban husiara kita gi benta ndringa nga ong tang kan ko we bara hagari khasi jongi hadin bala kha ya ka sikshidil paragraph arpo jongga sikshidil baro gijakan like no tang lai teli juat European word jail road
Polis Bajar kita te ki hap aka Shillong normal municipal. Kan babaro ki hap aka district council. Kabumot ka site open, ka marbisu, ka himamo plang, ka himabol, baro ngilong kaju. Hindi apen perno daw tau officer. Uba ai opinion ibalong wrong opinion. Ya hapan ya husiar. Amlile bahado menta kam patta yeno kada kata tang hasai open. Tagarau yung baga kam husiar bha. Menhagani District Council hausnya maja khatsau bunai Desember khatsau tarik Desember ongkum nuga haikut baro ki sordar shnong girang ba shnong ki menteri shnong ki mla syo ban ai certificate nong shnong rai ga haikut bapli sordar shnong jongka umle hangni mak syu banai ban tho dulir khendo hasnong do ban witness ya ginga dia thiet ro mak syu banai certificate nong shnong ro rai manu rai ka hai pun tirada yo ki MPC ki CM ki batrot jayu trai laput ni don bok bangidang don ki MPC ki ba snuthu milej sa Supreme Court tang sisin hearing ong ka Supreme Court himna ban khang yo rang ba shnong yo sodar shnong ya ka ka pala pentip la betha la tho hagi rules hagi ain jong ka District Council kala shomai ka yapno ka order juga High Court dalam himna ni kinong mi kman District Council ibas ngutho ka ka Supreme Court kai ka sectional kiai ki paragraph jongka lapoi syaklau tiaba kumta don kam em banjit ban husiar bah banjit MDC tang bapan sengai marwei demna ban ron ka council kim wile bol marwei hamanan football khat wengut don left wing right wing center forward bangetri lang poi syakthong ban chau don kam sama George sun bani don kada tim ba klaim ndai tang kata bun giai men hagani house ne marjar pulai rai ka high court ka ongkum nu division ben bahana kikis para khasi ne para tribal ru masyu panle cha district council court hablek be cha district session court kamut kamdei ka district council court di district session court kin su tho ayu ban snap ya ka dustur jongi tangga di Council Court jongi ka bas tho yong ki George yong ki magistrate sar lara phimle ya kani ka rai jong ka division bench ni ka District Council Court lahap khang herdap mdon civil case yu ban appeal mdon criminal case yu ban appeal sai ngin yang kum ka District Council Court Nyimban sengile sa Supreme Court artarik jong benai Desember mentausnya majara pusau ong ka Supreme Court ikis para khasi ikis para tribal ndei banlej haka District Session Court tang ha District Council Court tira dam don nomi kamat kelas ko to pira habe sa District Session Court ibon ko to ik dustur jongi kamu ngidon kam ni ka District Council kat sabab hai ngai ke bubun ke song shit pha ha ki social media bania comment tang mga jukar pat berobori ke nong comment social media comment rengkat kan nongrim rengkat ka nongrim ka bas scam dapin songnya kai ka District Council kai ka Sikshidil kai ka Congress Party ngatharai ni shani sabakriat ladam don ka depay bat kita louding pisait pinom sait ladam don ka Congress bat kinong yam Congress ibalong ka depay bat kita louding ngin sait kari kasi pinom sait balay nga ong kumta kakandais ba sa upunyong yo ya ka jinglay kari India
Hagapor jong Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Ambedkar, Basna ya konstitusi jong dari India. Ong gumnu Upastor JJM Nicholsoy. Ong gumnu ki jong Gopinath Bordoloi. Ya ki judgment riu khasi ritpai hangte. Don kam ka kenro ka baklan bariada yaki. Ladamnya daya ki kin ngam jelep ha ka perthiba India. Juan ra dage daga sikshidel. Ka sikshidel ka dai gai. Ka sikshidel ka angkum no paragraph lai A B C D E F G. Kendeu jong pi, klau jong pi, jong pi, dustur jong pi, wa jong pi. Senaan mapi, layadayam, senaan dalade, yalade, senaan naga benda Sardar Marbisu, senaan naga benda kasinong umle katkum kajing don kamjongi, labo yak ini kikendang banyada yangi, kata hakri kesik situ. Ongkum nu kaparaf khat arah, bahwa ping sejong paragraf khat arah. Kaparaf karara umni ka anjong ka state kama banjop ya ka anjing sekumsul. Sultan. Nolor belai ban senaan don sakawi ke tingena ka khat arah. Baga anjong ka state kama banjop ya ka anjong ka disekumsul. Khat arbi ka ongkum nu bagian sentral tanda kapor jingada lo gubernur lalapan kan gubernur tu dijungi yam dijung ka council of minister yam minister di mangi yam government mangi pai pa yam yong go inong gubernur gubernur kat kum ka paragraf khat arbi me plai no ya kani ka CAA ro lahable plai no na kini ki an ki bakta yangi wahable Hadai isu si kandiat idon na jint ko hangi ajing wan ra no ka khat ar a hagapor khat ndai spa nyu puar ban ong bala ka an ka sarkar jilla ka itungku pat an jong ka district council ka yeng jong ka sarkar jilla ka kata ini diat ka jing ra no ya ka bor jong gubernur ban pelaj yagi nagi an sentral ban ai borno hau presiden jong dari India kata jadi ngira baklah kumnu iwan rak khat ar a hajaga khat ar balai iwan rak khat ar abi hajaga khat ar bi bor jong gubernur kadi bor jongi bor presiden dengan be jongi ngira mis kandiat tambah wala kata ro ngira strong na marka artikel arspa sa pusau ar kakran syai Bapak kapayadai bat ka administration hapo katkum ka parat 20 juga siksidel kin habbe haga district council ngai ba ngadon kam pamon rak biang ya ka khat ra kumbong ba hopi pada pamon rak biang ya khat rb banang penklan shu ini hangni is ngau tho ba ka district council juga ka klan mano ba ai Mendai ai Pandit Jawaharlal Nehru ban sarkar BJP ngatrai kumai protection one uniform civil code kawai ka anjari India ani kawai ka anjari India te yang ni kendeu lajong piang ti kendeu sarkar yang ni ajak sakilong mi fi situ ajak sinlang yang ni te idon dorbarkur fi te satu don dorbarkur lakong ponglut dan bok podon Pandit Jawaharlal Nehru basu sele yangi Kongres Parti, don district council baka Kongres Parti, don 16 Kongres Parti, ni akan juga siap Kongres Parti, dan dari kini nom don show ni kumbangilong mentah, ngatai lah jenlai dau mender sisi, ni mar baki don kenrak ba jongga district council, mut bentor, kan kibakren ben, ya kita barkur. Don kibakren ben yekidor parasnom don kibakren ben yekidor bardong don kibakren ben ru ekati se council na ibon mentala kibakren ben
ngau pe chen ya wat nom kan pe inong yalam sinong de don bas niu don ba happy malai MDC ro don ki bas niu ki ba happy malai ri kumno pinga ban chu generalize ba baro bas niu lut menuan ke po don so siang ha Congress party ha porba khang ka high court ban nomak terikam syu geran ba sinong baru hari kasih perkhatpek dewan mi na UDP regional party kan HSBP baniada mi penbana kongres ba PNC haga bukut don kami ki breu di pasgo tu mde bancu kenok made mata namar ba haga bukut hi don kami ke disengsul bata ke balale da kinong dalam kongres ni hapan sengawu Daule bakla kan no kan orang ba sinong serdar sinong ro hakabakut wahapan ai juba pakade ber sinong daule tam than tela lajam kata ka sistem rukum sensyah lagi itu maksudnya usim userdar habang ilale tam than dia hakadar bar la sata kranyam don kata rukum sensyah hadir kar dan takadau kumnungim sengungu ya sokalo ngampu apa keren jisha ngampu apa keren ke parlimen badiaka Meghalaya Legislative Assembly makanya ketika election MDC adur barsinong antara dekan sabar agenda kan nomlong keren baik sabang ke district councils ndai ngatai fikip hamba hamapi kayak gini fair sorkar NDA bailam ke BJP ya sentral bar sorkar UPA basen syar ke kongres ya fair yam hangni Sorkar UPA jungnya mensuah bayar kongres, buat minta MDA bayar lagi parti ya fair ham don kam ban kan jingai nomor kade election MDC yo ba ki beri dong ba pensian kan sabar agenda appeal ba jingai dai kan ka election simkia kumba kalong menta ki beri ki idu jengker man kat sabab hai namar boleh ki beri ki kan song shit kim pensiongnya ki pensiong nong pat kam begile aru tip ngam haji impionga tengah ya biaro tang juai iba kiri urang pa iba laila istom panwan ra ya ka jilame khala nga hapan yero ya ki iba Martin naren majau ngan hab yero ya ki na yu na marba wan ra ya ka lantan sfa na try iba pensingai du jajar ulong hipan yero namar pinde sinong ya ki pen yero aku mno te ku ya na yero ya bakam don Kembi ke mati kan nun hero umat lain kan tengah lu terkadau di bandon kan nong di moskan ada porjungi bangai sensar kum siam di sungsil bani lan dunia war kum wiam yale pun kiai imker yanu namar haka bekut iker baik tanya ka constitution jogar india bekas sidel namar ong gunu ka kakapor pangayala ya ka kadon ketu an mic terten yang ban mic no MLA MDC baru kiri sanggut tengah ngamtip nga rem nga job tong masih itu Ramadan sada marhum pada Ramadan masih mai Ramadan siram prut sampai cloud kamlong la balong sikenta rem ru haranti job udah ganti nama katu kalau pemilih kadon ka anjong ka disqualification act jong ka Meghalaya kena ispat di puar baong ba MLA ulapan long MDC la syarat tu ka Meghalaya kena ispat di puar MLA ulapan long siam ulapan long iam doktor mukul dom yang bangap yang bersai katu kau yang nam daki barang basnong wanda sunu ka ai uang no takin timbang masuk banlong MLA MDC apa masuk kaan artikel cispa kendai puar cispa kendai puai ke ongba ladam benjing ada hajelah cuma ibek dia ngam benjing ada syuk lawan lu permukul banlong MLA MDC ini ndungut kopi tu kopor mana menjaga keteng balik arah itu jadi saya nak marketing ya kan Syuki bahaya MLA ini itu bahaya MLA tapi MLA tulop arlat skim arpur MDC kasan hajar tulop skim du poryo kasan lak trai resign no iga balik
bating yok dulu kebaya tambah mari resan maki ngalipan bisa nadali ngayok cis palai pelai kurur ngai kurur we bisi yang beriau kali bersaing dia onggum nu ka election commission of India gubernur ma ban mai terteng yau ba pensengan langsir namar ka office babat kam de hapo sarkar kisu tuan mai soj piu bali pile dan banati ni mahapte hapo ka sarkar Meghalaya warga sore nyaru ka mahate bale juwar namar ki anja dangate yangi ni don ha ka council ka baklai tangba PI suloi benang siat te impoi solution ai komputer habon mang type te tang bu almari ai ya kasti habana idon kamte irang ba hadis konsel mbei tang ba pensengan ba George Riway kadang iyo kan riungut kan nyungut kan prangut lai tenat nama lada sensyar ke kongres hadis konsel sensyar ke NPP yang tay setelah yang ngai namar ba ban siap penjam naga bentar aja berdua temulong ni kita disi council ibarat tambah basat lebih penting yang Indonesia kot sampai dia job state ni job council boro-boro job council mangidon ke ikhtiar baklain tangba lada phim husiar mah banjir iginong mi khamat akan ke election MDC kita kinya tho paro kimentoi ha bakut pa pensengan hab sulong self style CM MDC council dan kong ulong opposition tangba i kumba sensyar hamban sit ya hamban ka bor habiar le ka bala em ban yada yo pai ba nari ni na mo apa pau ni abari na gani bong bang penyuar ba ling ya trilang sipor kadaw golong ba ima kan tiga amendment juga sikshifut bakal tiak ngam janja ya ban ai jumur baklain ban yada ka disi councils tinggal umpuran sibon ka iga bang pa bana pilih golong ban penjol isamla George ngangai bahangi compare PDI NPP compare PDI UDP compare PDI PPP natrai ka kongres ka ditang ka pamaga ka parti kaba ndei tangba syukren election MDC menta lale na du khat ndai spa san puar lai na du khat ndai spa san puar damri ke kongres menta atrai tip idang long jalong kum Tripura atrai badon gisnong bidon gikur menagani ngidang wanra ayo tuba an dor parkur mo mencuang gidon ga khasi social custom lineage a khat kandai spa kandai pho nhiều kirang bakur borok ngata yang ni mo i secretary jongga kursun sopo baro hi yakwa hi banda itu yang i daga ai kenang ba ka barai ka dor parkur ka syong ai